всякое можем видеть. Сирия Чуваш Республики нацбиблиотеки Калашагане, филология словизен кандидатче, литература тепчевичи Александр Иванович Мефодьев. Ача-быча литературе, чуваш литературе Пербая, она литература тепчевичи ширмыш эмерем бешенче тулин тепчемедедана. Пуян материал буксаво, чуваш ача-быча литературе монография ширна. Александр Иванович, чувашсен ача-быча литературе хожан адаланма бушлана, мэнлежи унын табан литературе бурыне, история тапхырезем тада мэнлереши, Ачасем бали ширавжизем мэнле темызем беширно Иванович Срезымов. Бисмилля. Ну, кунда танигаларынде ман шагымбекинеге тухре. Иги бинде ширемеш жолдады кунда. Чуваш ача-быча литературе атлы. Бренюгинеги, Педуни министерство, мен буны шендек сирзагуны погунда. Ну, ача-быча литературе Пирин халқын тек бұянлы кезінде біріне мәләнді. Үтті, үнерін үтті тіслі кезенбе қалы бір пәтімішлі чываш литературе, сонлық искус үнері қалы бір, музыка үнері, театр үнері, кино үнері, бізенбе бір ретре дыраған сумлы пай бұл. Бұл темесе кенеге дегіларды мне ажазин да шамраксим литературияты книги, он зарбушня мензем когда меслетли, когда довезем гларна и тигерли антологию загларна, ундагларна серия, манада худшиндарности шагжоба понеевер. Сатона ажапча литератур бушламашин. Башки вишимиш пайбе, ширимиш эмерин, премиш сереги хутлыхин же пулса ирдечак мне литературын шалгушизем, да, бұл пушланса, чымырданса шетіне терген пушланса қайнайын біремір. Бұл мені тұрышы бәле бір шыр жолда бұра. Ондан вұрсы бұғыдынжи, да вұрсы хүшінгі литература, күндан де вұрсы да бір керек білігіміз жолзем, ұн хүшін хері ұлтымыз, алымыз жолзен весеттаранақ илеп бір епсембе келеді. Ұн хүшін тебірді апқырбал. Утмалмаш сагрвунымаш узенчи литература, совет апхарничи литература, совет апхарничи вишлензе пыны выхода ярсайликен литература. Унгышен ширимешемер весебе, ширимберемешемер хутлыхинжи, чикинжи литература темелле. Кубл пинде тохарун премеш улдан тытынса сендер келіп тапқырсем күшін хитап қарам самана болшынды тапқырдан сене замана болшыла самана пазар заманы пушанны инжен пушласа вот егибин паңсы күнчелікті беленде егибилде шермеш шулсен шермеш шулсен таран вот чагымбек тапқырсен бе бұға бе бачапча литературын шулесене тапқырсене ну кунда вот премеш мне ергеленсе шитне тапқыры бірге қалас бұзан премеш тапқырсен жен ажап же литературы пушланса ергеленсе ғаны шыршул батне тызыла терімір литературы негісленіне негіслеген шылгусеншін паривыл фольклор баллах. Мене халық сымақлығы. Шетін несен сымақлығы де шабылдыра, шабшылтыра ажабыча, ажасым хызем шырны, хызем қайлаган халық сымақлығы де. Шамдақ керек фольклор. Онда олып қала бізе, олып патырлы епосе, юма қалап, сывы юры, хывырт сымақ, батызен сымақ есем, топалы зомби мақсем, пур жанр земде, онда бізем ажапча литературын шалгуши зен жұтне кереші. Халық малдан чынжен литературы пішілан сағайчен шавзембе озы көріні, шавзене хайлавзем бұрыне ұрза пұрынны ішлейіне емірне тұрсын демелі. Оның үшін шир ұлы литературын тебір шалгуши бол,
Чиргюбетен литературе заплавить. Чиргюбетен литературе. Чиргюсен девретне, тенелалиде кинегезем, катехсисем дене, шамбе кинегезем гыларны килезем, үгетсем, тогда итти шамбе ябаласем. Бишимеш шалгушы был, вырысен классика литературе темеленде, кунда вырос классики Лев Толстой, Ушинский, Пушкин, Лермонтов, тогда итти шамбе. Чеваш ажабыжа литература шуралса ергеленинче алфавит сен пилдері жипеті бұзық. Алфавит сен да буквар сен пилдері жипеті бұзық. Алфавит сені елес бұзан чеваш алфавитже твады тапқырчыцар ертеніне пірпілепір. Мүлі алфавит сен пірремі жывыл, Ермей Рожанский алфавитже деп пірреплайыд. Ермей Рожанский. Ермей Рожанский. Пинде шечерут мұлды қырмыр шул бабалырда шешек алфавиті. Пинде шечерот мылдықырмышу бабалардашы. Графика. Выдыр саспалынчен тоны был. Выдыр 20 саспалынчен на Ермей Рожанский графики. Икимеші Вишневский алфавитже. Выдыр виші саспалынлі болны. Пинде сағырсыр выдыр икимеш ол бабалардашы. Пинде сағырсыр выдыр икимеш ол бабалардашы. Ундан Николай Иванович Бишимеші, Николай Иванович Золотницкий алфавитже. Вол пинде сағырсыр ұтмыл сетімеш олдат. Оны шақ алфавида Валерийки саспалын жентіна. Тватымыз женде ол Иван Яковлевич Яковлев алфавитже. Вол хойын менінде каллех пірмай яғалза бұны, синелзе бұны. Піреміш тапқыры бол, пинде визе өтчен синелзе яғалына. Піреміш тапқыры, пинде сағырсыр шитміл піреміш ол башығынна. Пинде сағырсыр шитміл піреміш ол бұл херексите саспалын жентіні бір пілет бұд. Ну, май, ұйтла ұзыл болма, меллех болма, невіртірақ болма, малдан алфавит. Тебір жылақ, ол тебір алфавиткалар шитміл вишімар, шитміл екімеш олда. Бұл ширімшеде алфавит рантынды қал. Херекситерен, херексите саспалын ден, ширімшетедірін жақса кіскелін зігалашын. И юлашки алфавит, ширім билік саспалын дендіраған алфавит вандякылжен. Бұл тебір жол, Умлығышлық болса бұны өзім, пірреміші дерімір шитміл екіміш ұлда шерімшеде саспалылы, херекседе саспалылы шитміл пірреміш ұлда, шерімшеде саспалылы шитміл екіміш ұлда, шерімбелік саспалылы юлашки пинде сағырсыр шитміл бишіміш ұлба жиғынна. Ко тірсі бағаласын паңанығы алфавит, о, шет, Панги саспалысыне кунда кертнё, панги гучене ебір жамба терсебе усу урат біржапна өді. Ну, кайран пырдак яғыл қаланы нінде. Вот чамна қаламалла. Вот ку алфавит пілдері жепеді бұзық болынды. Шалгуш сенчен пари дәрімір. Тебір шалгуш, тебір пілдері жеп болын бұл. Ажабыжа литературын пұшламышынже буквар зем Тухсадан букварсем коллег твада хутламлы тухны деме булдара пор. Коллег шак автор тем худшынны Ермей Рожанский, Вишневский, Золотницкий, Яковлев. Вот кунда кыждак шулисенте бірдак уйрымдық борында. Конкретно елес бұжасын. Пірремші Ермей Рожанский букваре бол пинде ситчер сетмел вишіміш ол башығынна. Пинде ситчер сетмел вишіміш ол башығынна. Ковал кужару вырысен буквар болна, бакмейстер деген скерширны болна. Реши для буквария был, кенеге болна болмала букварияжы. Вот шамна был Ермей Рожанский чабашла кужарать. Вот онда ишамбек ергезем, пидянса ергезем, вот при ерге халле бек. А мы же одесине чуптывать. Onun çeçizinde set numay. Ona arme yuraday. Вот. Şamın yeverle. Mende burasından koçarsa, nu demle. Burnu şügerçe temle. Mende çok koçan yeverle mesela.
Вот ку премеш менен каламыр бакмейстер вырсларан гужарны алфавиттермер Ермей Рожанский. Вот. Ундан икимиш алфавитмар буквар дермде. Икимиш буквар Вишневский буквары. Он яжы хотла вренешин чуваш телехибеде ятпагаларны ол. Бол пинде сагырсыр булар икимиш улпашыгынна. Вишимиш алфавит Николай Иванович Золотницкий, пинде сагырсыр утмал жетимиш улхи буквары. Она был чуваш книги жазагларны, чуваш книги. Тватымыш алфавит каларым дем алданах Иван Яковлевич буквары зем халих визик учень алфавит бигех ягалса духна премеши бол. Пинде сагырсыр шитмелекимиш улхи кырлачу ихинче январ үйінже духать, пинде сагырсыр шитмелекимиш улда чуваш ажесене широва времелли книги. Вот. Икимиши пинде сагырсыр шитмелекимиш улда шавужулах. Анжакта кергунне духать. Кергунне. Леш малданки кырлашыра, шитмелекимиш улги кырлашыра. Тепри кергунне шитмелекимиш улда кергунне духать. Широва время тудын малы книги отпадухать. Вишимиши буквар для чуваш с присоединением русской азбуки ядла. Ку теперчул пинде сагыржа читмили вишимиш улба шигынна. Ку буквар землезем уйырмах Иван Яковлевич буквары бол пермаях сенелзе, ягалса бурат, пуянланса бурат, ансатланса бурат, еврлинжен ансатлинжен кыткысы батния, самбек менбе лай пуянланса мен болса лайхланса бурат. Вот. Татакунда мен каламалла. Ажабча литературыне пужарса яраган шолгушем шудинже бунзак кырмыш эмерин юлашки бишимиш пайынже хузанба чулхулара тен школесенде вренегенсем ширны малданхи чавашласывылсем паллы вырнежныраш. Чебменде хузанда чулхулара тен школесем болны. Онда украинцем Попович, Дамаскин, вот bizim gerçek bunu bizim üzerine bir. Вот çak bunza kırmış ömrün yulaşki biçmiş payınca. Bunda men kalamalarında вот bunda iyi çabaşla savuzem. Ермей Рожанский ikimiz кедерне патшана халаланысы бибална. Икимеш кедерне патшана халаланысы Ермей Рожанский. Пиндеси чирут музичимеш бол бажыганна. Пиндеси чирут музичимеш бол деп бунда кенегре ташлап бурчахова. Шабла. Вот Чагынбек. Темде яп-ягаю буламасын же шабы хатыра. Ну, пурберек осен пилдериш бузыгинде. Пилместе бир. Темин парас парне. Сана теперь патша порумырын анне. Юратнышын бире, пілместе мірхальчен, турра хожы сүлде, пілсен үдақ чеден, памалық шамышын немін шоқ, чун анжақ. Парне бұрынне бұлдыр болда эппен санақ. Вот күнда совыш, күнда сана балыртмалы, чималдан соббені жүрағанды біренеген ажа жүріні. Семинарынже біренне, тен семинарынже. Ondan bara ona itlegen esem kaldı hacasem bulundu. İyi tada bol hoy aca bulunmay aca şuğuşne, aca şuğuşlavne, aca tuyumne. Şimdi beni paldırtmadırışına şapsı vurra. Bu pokır hası vizince. Bir temin paras parne sana dedi. Sana deni da mene kalamalı çabaşım bir hamur şiuxında paldırtın tüne yalana attenene sana de bir Haklısınız sana deyip bir numaralı hizmet galasıval sombra marketin çavaşan. Bunda şavu palar etmek duyulmanda. Sana diyeceğim. Onda var çiber patşa dedi. Çiber patşa. Bu çiber zaman bunda var epetici patşana çiber dese palardan dedi. Porumurun anne dedi. Kederine kiran mı diyor? Anne vurunne kuret kalle patşana anne bir tanıştırmaya kaldık. Bir de pilderişlice kalamalı. Вот. Ondan вот. Вот Чамбек Сыбақсым.
Чибере питит павод он шло загурать. Хирарбан тулы илемлихтеги дартма келешулли чибер эпитит павод загурать. Вот кунда шамбеге тебір сыввине балартмалла шактапырда бишіміш сывы ол хузан архирейне Амвросия халаланы сывы болны. Она никиты бичурны чернетесі шутлашы. Кул сывы пенде сағырсыр аллы бишім бұл марха шуле урхла шу пиндет шичерта хурум белгимеш шулба шихындар ашы Никита Бичурный Амвросий архиерея халалана сavo. Кунда галлих вот шира месле десем илемлих мелисем кунда була захварамха паян бир айлат айнат бар пури бирле хербер бегалат бар дейт. Паян бир ыдах савнат бар пюрсе шуратны санын кун Тавах атте дейт пире врент нижень, рехмет сана хаварман нижень, вадалычен телели был, ну мажул вулычен пурнычен сыв был. Кунда галлех вот сана дейт, бир айладан атпар. Санын кун дейт, сан, параллелі хисепрегалайт. Атте дейт галлех, хиписсесетне оригиналлы калавзем, өзен жутне авдан керейт, чага керейт, армандуны керейт. Везем пурде Иванжа кырсы букваринже пинтеса кырсы житмелик емес ол да кун бурашты. Ясыр содержание брендегенсем болмай пурде пледер бол. Аптан содержание де пиринде пити пызык дейт авдан бурдейт. Вот хюри авна дратейт. Когерики хитетре илемле уризем мен такаллехне еверле чынчын ачам бача совви. Кунчен каланесенже ебачапчан сунарисине ачасамали ширнат туймах калаймас шакна куперлем чи малданки прозаба жирна чипички земали жирна хайла были ерина вот тетршу дайбе билмес. Вот чага то шамбиге шамшулак пичилленне чагаге милливерги коллегаздар содержание каласатмас пледер чагак тит хилле мен шулла килде ялда көрмөд. Яла келеди. Вот. Армандунун жемилле ширмашын саларсан дейт, бир тетандымыр дейт, ушкунба көлехерине бурда илдемер дейт, бада келдемер дейт, лереситремер дейт, шупакка дейт, вакасырмыр дейт, шула дейт, шудардымыр, варенжин дейт, ана хурамыр дейт, арманбек шавырматыдымыр дейт, шавырапыр дейт. Норскирисы боземе. Шаплах. Весем нарспих жан битетленне. Нарспит осыны чувашкалла бізен генегере пинде сагыржы, пинде дұқыршыр сакырмыш олда. Чембірде чуваш көліне ұсынырынба керекші ол ұлдарын әтпа қалаланы генегере доқына. Шауынды нарспих битетленне, нарспих бірле сентиде доғад. Шучандалығы қаланы ажапчасы бізем. Шаплавара ажапча поэзии оригиналы қайлау. Пинде сагыршыр пинде дохоршер сакымыш да пушлан деме юратте бульше. Ну вот драматурги кайла всем битлаши булман энде. Ну шабахта пинде тебриги шулдан пинде сагыршы шитмелик мешул ки чакаксым тохуну гышын шитмелдаватам шулда тебриги шулдан. Сарманди бичетен забухат иванда букваринже. Уну сарманди драматурги пеши вахпахма юратте булын амта мен бит онда мен зембур пайсембур рользен шигындарсан шамбан шигын олдары булачы пинде сагыршы шитмел тватым шулга кележес шамбем засым. Вот Шамбек Шамбек Курмадыржа вот Ирина Владимировна Хирстаймес. Вот литература, история неким штабхне ширим вара литература тепренизен яга мендоса шитри Октябрь революции умменивал кондиционерларны ситсечларны ябала теме боладинде ширимеш вадырмеш улсенже волде сарарах шунат не сарарах иштемеди дана литература вот неким штабхне япары барына вот да шамна галамалла Октябрь революции бе ыры булсем де түрек пулман марында халық культурын пурнашын чечи была бит. Вот
пинде дохор жүргін дохормашулда наркомнас дегенде бала тыван телехебеле ажа быча кенеги ярым кылар сатама ежнайт. Ажа быча кенеги ярым кылар сатама ежнайт. Наркомнас вон дохормашулда. Шагымбе кенеге ширим кенеге ширим мытла кенеге дугайт. Вот onun için pinde дохор вон дохормаш ширим дохормаш шулсинже. Мускавра шу башкарда хузанда Херек сидиши башлак кенеге күнжүлді көреді. Весен чен водорышы вырысларан көшәрнізем, чываш пұрны жібеші күннізем, бұрде юмақсем. Оригиналы мінзем юмақсем жүрбішіне ұтлақ бұрынсақ емашқа күнда юмақсем. Чываш пұрны жібеші күннізем, бұрде юмақсем жерім. И пинде тұғыр жүрбін тұқырмыр, шерін білікіме шулсенже, Пилик юмах кенеге духать, хали вара писача чернизем. Кунда Константин Ивановын юхам юмагизем, и Игехер, Толагаран, Тимирдула, Николай Шубушин юмагизем, знаете, кунда Константин Ивановын бидемесин сизней пулмалла. Иванов абепитке, пушу игнебесинче, хевель бухрежатся, хевель не бухрежатся, мензем, сартузем, мендаваши, евичкург ежерить, А часом вылемадна чуркуне шекленцагары. Ша видимо бе, ты писателем де, поэтом де перен революции хищенах, анну усугураше. Вот кунда палларах ширимеш тапкырды созенжен, хумажемен кедюш не балырдас келейман кедюш. Ундан жеврада хунучан ол кедюш. Кедюшлара царчинчиде, кедюшлара царчинчар, шарандара юрдини дезирлаш. Вот. Ondan Dmitri Vasiliev'in dilde bezabine мне келестереше. Ажазем. Ширмеш улсен пушламышынже шеш пилини жихрабылсасы, ян разагать ширмеш улсенже. Кунда чавашачене, чавашелхи, хуржешанжик, тадагтызем. Шак проблемыш вунужулыхын варринже, пионер жами хускалать, воилеть, ковал пирин мне чаваш чемигинде кнамаринде ол вырос мне бе совет, потому что совет порножин видим бе чем это мне. Кунда палрах автор сенчен Вашингтона балыртмалла Николай Евдокимов, Дмитрий Васильев. Вот. Шамна галамала кунда вырос поезин бедеми худысысынет. Вот Вашингтон пионерзен клуб неле деген совет бор, ширмбелиги мешулда жирна. Ол пиде онда землян бедные проводы кеви пидесесін задырайды. Проводы. Поэзияне тебір тема Ленини аны күрса керет. Ленини аны, Ленин теми. Кундай бір уйрымах визи автора палыртма девислі. Решелеби Николай Иванович палыртысы шелеби. Оның Ленинсови 22 жылда. Элгерин хуржи гарапсови, ширембелиги мешул, уйбун Ленин мавзолейинже. Вот. Ну, шаксовы земберги мен галамалла. Приенченинде, бізенде Ленина итла пысыка курса, туры бұрыне курсах мен донынде. Мен шабкаланы, пыскласа каланы пуру. Шабы қыдрашутласасын, шабсовы земже темле сонарлық пиди бысык, сонарлық кевелік чаваш поэзин мне. Вот мне шелебин сабине хилерха, камын варынже ütленсе болса, кам кокренсек не шисе үсіренші, кам черши синже выляза болса, хевел шевели бек жыл секренші. Кына чаваш поэзигіна калам олдар, дегамна калам олдар. Вот она шелеби калам, чонды чавашлы. Вот сонарлық. Ол чаваш Ленин, мне ажазен поэзинде вот сонарлық па бұяна, қойын шақ мені бесі бейбесі бұлайды. Вот. Ondan sonra hurca garab ayles pısan elgerin, şıvat bir garab, topşiran yenile, kunda halkincendi kunda garab, temle minbek, pızı garab bek mınaşını görät, şarjı, bedim yıvırlık senesin derse, okuyandırıq, Ленина şun vurunca kursa kaklandı galdi. Ну, лишь Ленин мавзолей, он черетире Ленин мавзолей не умеет раньше, через 4 салют посадить,
топ малла отырмыр дейді хал сабла малла кызыгай. Ол сабла лех мазар галама времени пурде юратса ментон ажасын хой бу неше илемлик турдын ажасын илертне болса. Вот. Так, тогда мы мангаламалва. Проза иксем чилай чухне ажасыне поэзии бегалар бір болмалылар. Граждан бар себе партизан зенюгмне хучынтаращы, класс тышпанесем вегрештереші, сюжеда, сынара, хадер схема штамп вырынне вырнаштар рашыл багайшы. Трубина галыбы хеллеги осынче галавне елес бұзан, шерімді қырмашылды. Вот, прилежулі хужалығын пушлығы херача пушлығы кулюк ятлы. Онында шапла қалайды турбина. Ялақ тивебе хыды тарашса дейді. Хайлавды ергесем. Кулақсыне сирбе дейді. Кулақсыне сирбе дейді. Кулюк. Хер пушлығы. Вот. Херлік алсу қалабыр. Это пионерсем кластыршманезем бе хер өтіді жеба кереші. Вот шамбек турдым хайма парынма бұлдар айман шақ юғым пулны перен литературара прозара ойрымақ. Шабықытыра прозара тематикран ойралар ақтыраған чонлықлы теріс юғымда балырмас мар бектойын айтман жұтба. Писательзем ойрым ажан шамал маршабине ширзақ дарзасы немалағыла қаларса дырадайшы. Хайлавсен яжысен чене шавачысен яжысен дек қаласа ғайны. Хума жайменім бұл паллятлы женім ешімеш олда жеріне Ялавы, Тимур шиятлы шерімді қырмыш олда. Сергей Ялавин, Кавру шиятпаны шерімді қырмыш олда. Спиридон шыптық, Пашай атпаны вадырмаш олда жеріне. Вот. Сионышлара кезен жүнде маншут па палля. Умма шеріміш олсенжі терін умма. Ерік чунлы, мал еметлі. Үрі дуйлымлы чыважа жедуксадырайды. Шурма толық бол, ашы шук, амышы бек набұрынайды. Тоқыр жылда, хойын амышын бірден бір арзен ажабылмай хой амышын бірден бір хой тірегі бұлныне оннан айды, она ол пұлы жашын, кеду кетмес жүрейді. Шақына прозаик романтика ба реализм мелесіне шуралы шулы сыбындарса видеоролли Чернобек тойынайды. Шленейді. Бұнда хойне еверлі бұнда үйгержік. Шақ ғытлықра хумажы мейіне ажапча литературине поэндастарсан, бейші ғылыш, екі поэма тұғыр юмақ. Шулеш. Шулешін, оның ячынде хужама тачкин. Хочетова Анатолий, Иды Анатольевна, министр культуры, министр бузашлері. Иды Анатольевна, шақ Анатолий Тачкинның херачи, херебуза, министр да бұнташлері. Вот ашығын, ажапсам бали хитре, мінсем қаланы кершіл зен бар ебе, балырдашына. Вот. Она, естер піледір, мүлі пұшланады. Хивек гулче, Да, вот это. Банюга курче, саврыга молдан. Курче ваша деде піле, біржамна. Курче самым видер тухна. Вот сам, да. Вот шаг соба, мне пойдем чаважади сеньорат на суби. Да, вот лайх, бля, высший брайканике, халхем керле, чердар черцепаны бе, пурзелизм парсили пить парси пить. Емшен тугаща, Яков Ухсайын, поганесен бригады, ятлы, мне поэми. Несре янгасен михаш ятлы поэми. Узенче пурнете тарны садмачу, михаш менде онда толықача мне Иван Евнигин тележивали, Владимир Бараев шеркен юмахизем, безем юмах жанрне маллы аталанма видим күреші. Бадырмышыл сенде прозыра школ жүліне сетечен хизем вали ширнесем шукрақ. Бадырмышыл сенде прозыра школ жүліне сетечен хизем вали, чипетик хизем вали, ширнеш сағалдырақ. Кесін тада бұдам класы уйырма бұлат пүлдерім епім. Пірлеміші бұл сықлық темі беші рақшнеметі дынайды. Оның кер ойзем пучар улықпа, тұрыш улықпа балар садырашы. Куда уйырмақ бөжек бригада.
где меня лучше надо Черновик-то. Где рукпа ванюк, где ашидамыш, ывыльне бешірі үгерзі врач, шон заявлять. Калауба, Трубина, Хойчанджан, психолог, вообще был некоторые сирплясы барать полманы. Приключение патрлых турдами Данилов шалды, он пулдарылых бек, прошайрадыма пулдараймы, байтырдарах пулны. Мен бәшігінен де бол, драматурги, традиция семде болман бөлінен демлері, поэзия барбашығынында ғатырлары. Вот күнда палдырық драмасын жен, бабын хүшін ки драматургілер палдырық хайлысын шутне, вот қылғанын алем драмине кертме болады бол, керекме шулда жырына. Автор онда Чеваш тогда Пушкар тадизень пурныш бебалаштары, туслых бебалаштарны май бизень граждан борзинже пысыки зембе пырле шабычусыне кучыныне видимлю гереть героизм гунда алим сартуан тудар Пушкар по Чеваш адизем сарби алим Чевашем сартуан Пушкар тади булмалы малала жапча литературын бишимиш тапыр петне кужас пузасын. Кувол берги, ку тапқыра қаларым бұрымыр, вор живу хочета, да, он хочен литературу дерімер. Урықла қаласан, қаларым әнді күші ұлсы мен сәнгеден херек бірлемеш херек белегімеш, херек ұлты алда тұқымыш ұлсен. Херек белегімеш ұлсенже, перін издательстве ажасен бали шетмелдвады кенеге қалар айт. Вор живу көрден жақыларыма оқшиденге де мілі ой, пұр бірек қаларыны, шетмелдвады кенеге қаларыма бұлдарыны. Ол нумайдамар, но сахалдамар демелі шетмелдвады кенеге. Бізем күршінше ширапсызем, қойсем ширнесем, ширім ұлтты, в ресторан көжарнесем херық сақыр, көжарнесем ұмайра қалле. Воржесі білесенше литературына бұзықын еге пая ойырма болады бүлдеріме бе. Воржепа шарба шығын несем, тада шығынман несем күзенше, ұтлара қачасен, қойсен пұрнышы, выйі ғылы, еші келедемелі. Чепачықсен, поэшінше тефорбызем, яланхи беги соба юра. Кунда кылган, Краснокизени, Аркадий Ешкель, Ахтубай. Вот кылганын Акчабрайнюксен юрриятлы пепкинже геройзем. Шаржывын шын юр бұхатыра, айкинже хойсен юлма булман, хойсем айкинже юлма юраманыне чаребе туйнине сизет бір пічік пепкезем. Ашы бір жараша бұжат ажан. Ширав стилінче контрастпа антидез, хириштарулық, ударлық, мелесем тепредраші, немесесем щетка, немесір, путсір, хамырнесем яланағыры қымылы шуды таза хизеблі. Шихван шавлы бұдам шулгізем валеги поэма жирать, Киев пионері, Матур Ягур, Визенте, Эзербилейдер, Тулряджесен бурнеші кірежебе. Асылырақ юземлесен вали, қалыплыра қайларсем жұралашы, күнта хузанкайын тайны поэмене бартмалы керек екімеш олда жұралына. Эшкелен ымырт қайық поэмене керек бешімеш ол, шавлын зойы поэмене. Елгерін бұл білімзір керек белігімеш ол, уйыбын салдағамышы поэмезе. Визенте, причему тепредрать патрлых, патриотлых. Ширжевая юрадна, ширжевжин, мендума не пойдем эмере барастине. Потому что выкрытие халала проза, хала, повесть, хала, проза бас, своего жанра зенчентрать. Потому что выкрытие халала на проза. Халаве зенчен чи ешли. Шухоши без нарисения гура, без не иги бызы гушку на уйрма булать пульдерами бы. Прямо шушку на воржадизем. Икимеши тылри бурный штата жазем. Ако прямо шпайне воржадизем тенине. Шалдан тада пер бизи уйрум сыбыксене пайзене уйрма булать поле. Вот прямо же калабар пачикизень ташман тылинчи патырлыге. Ташман тылинчи крешеген пачик патыр зема жазем. Кунда Данилов чалдунын шамбек антун земби калай балла. Чулгажин Мишаятлы калаве. Агаковын медаль калаве. Иккиме ушкын бол, полк өлзем.
полгі өлізем, о савдапырда полгі өлізем деген мен болна совет литературінде ол берін литературна пыта бұрза тивет, берін вылжамба уйрма хиведер уярын ұшлешлет, хурашка, кучукпа хурашка атлы калаве куйені бепалар олы. Фашизм тылы, весіміш ұшқын кой екіміш полгі өлізем. Весіміш ұшқын шалды мененделеш менерім вұрза десем пайын весіміш піті ұшқыне. Фашизм тылынжи ажазен сингерліші бі. Тылыры, фашизм тылынжи бізем тылыра. Ондаты оярын тывансем кетеші. Турхан херлі тұлыдыр. Агақывын бізен немінде пулман ядлы кала бізем. Ажазен тылыры бұрнышыне сыналасы ені бет рубина ятне балыртмалы бұзыра. Ешкел шартламасы бере, шерилеме, толдың үшсе барашы. Онда ежелемне иде хитресін наса барады, аркаде ешкел шартламасы бере. Онда бір манда шлеші ажазем, снизембе бірлеген жар. Бұтам жылғызем бәлі повесем туғашы. Онда Илюш ятлы повес, Печураева не жерне хереп біремеш ол. Никита Волковын парни ятлы. Агақовын партизан Мурат Калавин мары повесе, хераджа повесе, ятлы повесе хереп батымыш олда. Борчы тақырынже пьеса кенегесен пачта тұқман. Бір-бір кенеге де пьеса кенеге тұқман. Уйрым пат-пат хажар журналда тұққаланы, палырақ хизенжен, Иоаким Максимов Кошкинский Ажамыр сен пьесы херекпелігім шулпа балардашына. Оның негесінде толық ажызен шемлин, боржори, патырлы, шуғыштуым, ежекелі, мұнда бізем бірі шуғышпа, бізем мұнда выляза елесі, заемба выляза елесі, елдақ бірзе араш болмағында жембек мұнда патырлы, мұнсем жембек ширзағдартын сөвнымай. Козықлы, сюжетлы, реализмлы, Ширабжы зенчен чилайшы, хойзен халавы зен формине бір шин халаза гдартны бектівашы. Калы бір уяр қалай красный мес, сидыр халаза паны кезеят паны. Хүйе шаблақ береді. Яджа жабылар. Партизан қалай дейді уяр. Илле тұқташ сержант қалай дейді. Агақ қалай командир қалай дейді. Бір менсем қалаза қалай шайымды. Боржығы шынхида Пырда республикара ажасен үйдізіне тебістерештезе тимлин рейхсіне методынашы херхултымыш, херхтықмыш олсенже аллы сағыр кенеге дұғад. Ол бежі жолы хұшынже аллы сағыр кенеге дұғад. Весенчен шүрри оригиналлы аллы сағыр кенеге рейн. Онғы шынхи бұны шулы тұғыр хұшынже, пенде тұғыр жыр аллымыш, аллы тұғырмыш олсенже. Тахар bu neyge genege goncudu buratları alırsa kırça bunda men al tahrunik mar şer tahrunik ya tahrunik derim bana şer tahrunik genege duvat goncudu burat bizden şitmelik keşe çavaş aftırsam şirnesem unçen hibege hutlarak payne koşar uzem birjinaş respublikari çılay acapça hayla bizden konkurs etemesi de bolsa deydi. Херексетчіме шулда да ертереші, тебірегі шулдан херақтық қырмы шулда, тебірегі шулдан аллы бірлемі шулда, ондан аллы сетчіме шулда. Вот, бұл пілдері шілей ола конкурс ажабы жазымы лайықрақ айлавзем шоратына шулы үсі бараған деп ала болнава. Пәчеккезен поезінде сұбышым ажазен үзім негурахыне евір специализациялы несізінейді. Школ жолне шедечен сезен балли, үтларақ. Егор Афанасьев, Василий Давыдов, Анатолий, Александр Галкин, Жираща. Премшикимш классем балли, Алгаба Малгай, Бишимш тватымш классем балли, Шереген Замбали, Василий Аленджи, Сират. Кешен жылгизен поезинже унчен хибегех те формазем савубай умах. Савызен перпетим герои бұл пилли гултыри ажа. Улдав суя менне пельмеску ажа тасачунды. Президент был Кенти атлы Егор Афанасьевым, президент Кедярук Ялы Давыдов Анатолий, президент Кужук Александр Галкин.
Сихван шавды барсы вышинхи поэзия, мини-поэма жанры поянанат, печек поэма. Куда Павел Печеята поэмине палатмалла. Он все держание лайф летер есть. Кинеге лаупа, кинеге семсук май кине Павел Пече. Яла бурзагине негдартна, и сутный негдартна. Юласин день тухсай, ядан тухсагайны не ачасимбиан. Павел Пече ученжекон. Лайк диалог, лайк калачу болса ирдет. Шпиль шамбе калачу, шамна жирзагдартни. Вот. Поэтем боржеба патриотлық, патриотлық школба берем, дюте месене хуюлын рашыклеші куда порда. Бұны ұтыла поема жүралады. Вадамсы бұкрия жазымбалығына. Оқсайын күнда вырза жиятлы поемене балартмалла. Чапаев пәдір болны. Евстафьевын патры были, уйбат Корея, атисем шаблын халық учителі. Варжығы шынхи просына елсен, ұнда ажазымбе шүтчандалық пулымызен худшынау не шудазасы палы бұрынғы жынат. Приентен ажазым, тебегенде шүтчандалық пулымызен, бізен худшынаве, бізен шығынаве. Ерасин қарлабы, чыныбекте шүтчандалық юры жібу затыныбе балылап. Ұлта оның юман жүрмі, шырмі, вұрманы бе оның чардюны сем қайлаве пілдерішілі. Палюк мутикінеги, ивук мутикана жасем, ярым палар олды. Шүтчанжалық сен бешамбеге хуяр, періне жегенегене балартмалы, Петр Ибасов, амыжығала оны шлешлеші. Чардюн сене бұлыр тесін чаңғалан сенем тұдырстел бұлашы. Кунда юры скварцовын чегешепе, Давыдов данатын кулля, парни калабисем. Ну, мне чардюн сене бұлышны, ястырянаған сене, улексене бұлышны калагане баласем, каждый запортаден бекерсем, тел болны құшта портадылар, шулдыр сағалдырақ. Алымыш ол сенже палырақ калавсен жүн жаман Николай Мартыновын кукук чашки ятлы калав не палырдасы келейді. Алу сакырмыш жылда жырына бол, чуна ұраттарса демле елден етпек манжын павыл. Герой үгінді бешіміш қаласыра біренеген ача пет жоқ ятлы, 11 жылда бол. Шебісі жемше чуын, шинсен яшанат, шүтчандалы гайненет, бол хыйын чын ажалла таза, хытланы бе, шухышлы бе, айванлы бе, темле спирин сенти негале Константин Ивановне азайлдерет. Шемше жонлы, туры жонлы дед Константин Иванов. Чываш жонлы, чываш жонлы, туры жонлы. Вот видим темле тапсадырады. Нагунда кукук чашкине он содержание голоспузан. Ача пиде кукугай меня юратны итлеме юратного. Итлебе юратны. Вот. Я сасыне вот шутланныдыр всяк кукук всяк жанравлы юрласы кукук чашки ятлы кай менсинте кустарны живай снебе пулат пультесы шутланы у нас сыхламал темисе учен каяга егет кураймыз юлашкенжен шак ажа чилесаганы палла полисара вырдать асвашы урлы билет мне улаган мар не калуши герой. Вот. Она кукук чашки, татчага заварат, она сугума полуштыржи. Менбе мені сага заварат, что мне он подарца говорат. Сываласи, полные, ну сывалма, и нельзя полужать, и не полужать, если серпля заварат, сакнда темляш, чуна, беня, кускадаган. Халабектің жемана көп чашки. Далы закырмыш. Алламыш ұлсенже автобиография повестем журналыны бе балылы. Онда Далверін поважулеш повестне, шинже повестне балыртмалла. Трубелі начатықнеки, ұқсайын қыразылзем. Вот. Талвер тата шақтапқырда шене герой кердиет литературына. Ол рабочий ажа. Ол Ворже видер сорганза терленза тухна чаважа дисем кажи калавра, раскал калавра. Ворже нужне дегураше вот. Леонида как хурже жузем шинче ядлы калаве. Рабочий аджасын арнегерет. Бодамыш узенче
мне хойне ажасын чиби деме Европалдар айтпилинде рабочий ажа. Проза пушласа наука по фантастику, чеймене хускадать, кунда он негислевси Георгий Ефремов, он не берклепер. Улжымны жанталы побежи паллагу, херсакрмы шубашигын палырдашына. Потому что белсесен, херхмен жалмы сулсенчи проза геройсен, сенечи бізем, сораны бепаллы болса дуғат. Бізем дядесем шагын бекте бұрдуткалы, біремежі вұржаджи, икимежі тавар ұжы ажа, вешімежі тыл ришамрық патыр, тватыжмы рабочий ажа, талбергі ябалы геройсем, фантаст ажа, мені Георгий Ефремовын шаг тапырда литература, ажарсен сен шал рейденжіне бұяндадасына кымылсы бетпе, осқағылды лежінчен үсме бұл жасым ені бешлесе байланады. Ну, литература гүнчілін туатымыш тапыры бінде қаласас пызасын ковыл, ұтмылы сағыруны мүшіл земдерімір. Кошак шыл зембізем бітім совет литературынже көткіста пытравлы болым зембе палыры олы, мүлі болым зембізем ковыл. Совет тыдымен юлашки сыбыге, ұтмыл мүшіл сен пірлеміш үрінде шыршыл Хрущев отши деген, Тюлек сандалық па келен зейлет, оттепіл, хрущевский оттепілдеш. Өріс менен жа литературынша переде бұрса тегінет ол сестерет. Оның үшін ширемшіл құшы тосылаған өзімсірлік танады бұшланат совет литературынша, совет тапқырынша. Ол литературына тапқырса девет. Ол шылтыра чываш литературине азыпча пояснить. Кунта отмыл пиллигимеш, сагурун пиллигимеш шулдайын береші. Ну, сагурунны шулдайын икимеш сүрінже. Бара халығын сене дүйдеген, сен дергел үйдеген тебірмайлы пұтран жақсамана үйшіне тудан сапықма дүйет. Кунда литература үйнерінікті тесізен пегей, шақнашқал народуры видимне туйса апырна темілі. Патшалық малданласа күнда ажапча литературине темлі самайық уйра темелі, пұлыша темелі. Мен бәші күн, ұтмыл ұлтымыш жылда пионерса сешінерен тұқма бұшылайды. Малданлы тұқма чамнетші бірді болып тапқарынызы. Ұтмыл ұлтымыш жылда пионерса сешінерен тұқма бұшылайды. Портак бұғадыр тебір, сетіміш жылда тебір бұны жылда немелі, қадыр бұл журнал сенерен тұқма бұшылайды. Көзем, Аллах ажапча литературшын бізім пиде керліп дәрішлі болна. Шеспіл премине дуса ұрайшы, комсомол дәжібе, ұтмал шетчімеш жылда, күнда Педр Бузалкай қайлаве, Леонидаға күнде балысым тұлайшы, пірлемеш ажапча земалі жүрнай балысым. Ажасем али чилай хилемлі қайлавсем жира сілдешпе, хубы конкурс, закрытый конкурс деген не ергелеші. Хубал пиндяда хыржыр ұтмал пиллегімеш, пиндяда хыржыр ұтмал житімеш ұлсенже болса ердейді. Пиндяда хыржыр ұтмалды хырмыш ұлсенже, икшер аллы бір кенеге тұғайды. Оның үшін хеп оны жылы қырайды, бір бұны жылды. Икшер аллы тұқыр бағайды. Тата тұқыр кенеген ұмайра қой, ертіне бұны жылы тұнысы. Тата депринже тебір бұны жылы қырайды, икшер хері олды қышқыса қылдыра кенеге тұғайды. Оқырған ұмай, пейден ұмай кенеге тұқына часен бали. Кужарусен бары сақаллан ашы. Кужарусен сақаллан ашы. Ұтмыл мұшыл сенже бізем шырде бірре болны. Шетмен мұшыл сенже бұдырса кірі олашы. Сағыр болны мұшыл сенже херк сағыр кенеге күншілді көреді. Оны бұрынне чываш писатель зен кенеге земгаларасы күсікланады. Хиришле. Отмыл мұшыл сенже шыршырын білік, чываш писателін кенеге дуғады. Шетмел жылы мұшыл сенже шыр шетмел шетчі. Сағыр оны мұшыл сенже шыр дұқырын зақыр. Бұқырмәлі, совет апқарынжа. Ленин қалаланы сен, қалаланы ебаласен, чаға сенне сұланышы. Күшіл сенен чақса бұрашы. Сағыр оны мұшыл сенде бара, пәргене кеті тұқмас Ленин сенде. Тұқпай жарбышы. Мұчамбек юқын болса бұны әжапта литературынша. Поэзин өзімізен құрымды. Бұл темізем ені бе бұян, бұрде бұрғында.
Аджасен порныши водикулы, времени, наука по технике, космос, учандалык, космос темени Аллах пирин ива. Меня космонавт Андрей Николаев космос ачклени вайбарачкле зарат. Вот. Космос сембе писатель пур оревземде пур тедень бехширна. Уймасова зем процессордан начерна мен земде драма земде бахна. Вот. Жанр земде не белеизесен. Жанр соуба поэма юмах поюктару малды вырында поэзия. Поэзия пурнаш патажичигынны бе, традициялих бе, шинелих бе, килежулес бундарны бе. Паларулла нациялих турдыме выланы бе. Паларулла сынаулы шайвисны бе. Паларулла Педрезин кунда мне тугышлы ишлейт. Петр Якузем, Волвозара Петр Яковлев тесе буснувал кенегизи. Хайловсен Хайран Петр Якузем бусадрать. Геннадий Юмарт, Вениамин Тимаков, Шемеке Видали, Сабусему Юрмаху нашлешлеш. Чилай Халевсен Джаджасен характерсене психология джен тишкерес ситарынланать. Философиялық шайы үзет. Но кылдық семде питмен маршукмар хошпыр Хайловсен усталыки печик партия коммунизма мухтаны шаплах тыдыржак тел булгалат кургалат бір. Шах утылхра проза тематика тада жанр ба стиль енебе маула адаланат. Психологиялы геройзен шалдитын жине сунарласли көрімлі. Шах турдым калавба повесть жанр зенде уйрымақ балырад. Шамрыксиннын чүнне Юрий Скворцов, Славик Калавра, Ева Лищина, Сивиир Калавра, Арсен Чидарасов, Сутный Юрты Юлашки Гаш Калавра, Николай Нелли Петровский, Шуры Лили, видим не сонарлача. Кузен содержание нуайне плятер были, Чарльста Тарасмар были. Вот Славик Калавра, вот молотым шудажирна. Герой, бундватри, талантна, вот ингана еги курс, музыку училище бедерне. Музыкант, вот, он бренжен дюраду дуеме, те бренжен мне музык турдыми приле и киши мendo елверба кунда хойнчу неграда она музыка ба качи радовни прилехле таза тенжин жасанарлачак ачана сивир галавра вот музычим шулда чувашки ради анюк кунда евалиштин эвакуация бекельни Беларусь один. Ол мешает лучше мало. Миша сюда безем пиде перпетне юратно, безем сингерли безлене безем юратно мне прилежал месяц. Поле дашта юндемарне легне бумала. Мне варсы бухнете мне Миша. Ол каза валай нас бумала. Сейчас повеличие. Шах отлохре биографии или татавта биографии или повесть им журалаще. Кунда проблема жизни шубинже биографии или Юхман шилдерсем чене ещи повесть. Вот над великим шилда камчинчен. Константин менин Андрей Николаев ажалык зинжен. Она нумачалык зинжен гучараше. Вот нумай премизем парашена Юхман онжен нумайжен. Икимеш ушкандрат Ирина Петровна Тадюк, автобиография. Он да хейн сценарий Тадюк. Да вот на 30 гибе, он да коллег хейн сценарий авторин. Энершин борчил дующицы гибе, силемин вот кая повезем, автор тем герой сценарий сам корм для тепля. Борчил теми бей, Аленде Николаев Луч. Тогда вот этим школба бренду Юрий Скворцов, Георгий Ефимов, Ангер, Камал Сибет Петров, Василий Петров, Юрий Селем, Шарапов, Порфирий Афанасьев, Щучандалов Тимибе, Харлампев, Юхма Орлов, Тайлер Фанашлишлеше, Приключения фантастика, Георгий Краснов, Виталий Ениш, Анатолий Александр Савельев Сас, Николай Максимов. Вот. Тогда это жанр земли. Кухуталхри, драматургия палы ятсем, үтте жүхне хибегех, сахалдарах,
Пілдерішілсем жүдінде Николай Терентьев нар жүріп пьесы мұхне балартма үрәді. Силай селшінче шеш піл. Отмылдақыр кемелшіл пілітсем шетмел олты. Шірбе фері шетмел беші. Егор Афанасьевын пірбайлы пьесы зем балыр олымы. Пәдемеш пілсен шақ тапқырды литература сынарлық па елемлік тілі пуянланать. Литературына хера арам ширап жезен дешнен худшынны онжын пілдерішлі болны. Шав вұқытырақ литература пұрде яп ягада полза болман, яп ягада типтекес. Схемалық, идеология пустайны, искусстволық, темызын вақлығы, композиция хавшақлығы тенесем кесесен месмар. Мұны малалла литература историян юлашки пилігіміш тапқыры синчен күштаққа қуыл, каларымырынды ширім біреміш өмірден чеккен жи ажапча литературы. Ұрықла қаласан халхи тапқыра шибық, халхи тапқыр деме үйрайды. Бұл пенде дұқыр тұқыр оннымыш, шудан бұшласа, екі панхи күн даранақ қайласыны бірлершер жатырады деп бұр. Күмді қалих пулымзем шыржыбра политикалы пулымзем пулзайліне балырса ғармалла. Тақыруын біреміш ұлдар аштавра СССР арғанлық үшін Россия шене адалану тапқыр не керейді. Экономик пазар жыл жері, ұйырым қарбырлық маладықса тұрады. Тақыруын мұшылсендік патшалық хажат журналба издательствосыне оқшан павлажасы хізін зебірад. Худхаги барат, типография, полиграфия, да почты ежеземшин тюлеси педагогнак, авторсыне гонорар разып потекление. Кунайып хам инсейсинде тюсса горн, еп сильжунат хадыр боржуна редакторым тешләнен тюкле. Ходи теситмес, полиграфия мандишинде тюле уксетинмес, республика тулашни де мне ямашок виде тетленсе бетниче нумай нужа горная присягу. Часау нужно. Журнал ташланиме. Ачасен каларын бізем еврлықыра, шақмақытыра, тақыруын біремеш олғыш бар. Егі біндетіп атымыш ұлда, Сильжунада саман тет парашы, Сильжунада педереш, ұрғят парашы. Хали бұл, бұдан жыл ячасен валимар, шамрық сен валик тұқсатымадына. Чабықырақ, ачасен бұдан жыл ячасен, бізем дишлы, чек ерлі шабзымбе шегіні тұтмалла. Бізем журналсы тұқсатыра, журналсы тұрсай бұлашы. Вот шамдек мәсілгерлі бұл затынна. Путене журнал шупқағу ченжегіне бітек елгенлі затынна. Беші жылсеш бұрын мақыват шейдерейді. Юлашкен жен чарынады. Егебінде болтымыш жылда. Менде ялава тыван атылы журнал бабірлерштереші. Бінде дұқыршыртываттымыш егебінде вешіміш ұлсенже, ажабы текенеки пұт падан жақ тұққалады. Тұқман ба бірі. Бінде дұқыршыртываттымыш егебінде вешіміш ұлсем, че ажапча литературын, че юарсы ұлсем полына. Шаңна балырса вармалла. Сирен біреміш өмірін біреміш бұны жолығын варринелі вара. Сирен біреміш өмірін пұшлансасын біреміш бұны пұшланады варринелі. Ларудыру лайық май олжынма пұшланы естесіней. Хали издательство кенегейтлер ақылармады танайды. Вот шутемілі үшсе бұны. Екемінде дуаттым шылды. Бұн беші, белігімі шылды. Бұн дұқыр, бұн беші, бұн дұқыр. Олтымы шылды, сирен біргенеге дұғады. Вот бұн беші, бұн дұқыр, сирен біргенеге үшсе бұны. Қашын жол. Пұрт етір бейлі ғал хитре, ұқшау үйра шілгердік семлі, жылдырқа құтшынже. Журнализмде лайық құтпа бюджетленеші. Тірлітіс сембе бюджетленеші. Издательство школ библиотеки ярыма шынерен чыртедірадады. Егемін бірде біреміш ұлда. Өнчен болны бұл, начарны болны. Тұқырынды батымыш ұлдан бұшласа, кенегесене бір бағытыра еге телге бе каларматыдың ашы. Илана керейді. Чывашла вырысла, е вырысла чывашла. Пенде дұғыр тұқын батымыш ұлдан бұшласа. Ордем гали деген ширавши Рабига Галавчерна бұл уйрым генеген кылара чакалава. Чывашла да тагылтанна кыларны, егетеге бетекларны саблавит. Литература үшін тада еге болым пілдеріште жағына паларса қормалла. Шақтап қырты литература үшін. Пинде дұқыршыр тұқырғынымыш ұлхи ага ойхен шерімолтымыш бұдырмышын же мұскавра
проблема шхут чеважа жабажа литературын куне зембул зердеши. Халчим бул мanja бала пушласа. Удунда Смолин семутизем парушкан кайсигилеш. И шамбек жабар бухатра. Шав ниртерни паллы болын баллах. И кимеш болами. Пирин министрден кабинете, Чуваш республики министрден кабинете. И гибенде вундырмы шулхи шартмен вунултымышынже, июнёнин вунултымышынже. Ачасемпе шамрыксене халалланы чилайых хайлавысен ал жиревіземшін грант сен бамаладывать. Кашни шул пахсадывашы. Вот кенегезене чилайхизене бижевшкін бачи, петекизем вали, потамыск бахризем вали, тогда ашлы жулзен тячасем вали. Купите лайх, меня литературно уча зулыш беге, баргыш беге позагает. Гонорар барашы, крандукши недели кайрам писатель, кайрам писатель заговорит тогда. Уксайдер коллег. Космоса галална на поэзии коллег, калыпласлыли бегунда, еш пызык взяне чарнзадмастер. Шан бегех анни несер жвачу чандалага, чардюнзине, чвашлыха, меншин кине халалана совзем дишла, меншинке. Меншин десе аджасем пепке земин интереснейш. Меншин бек шамарды малдан болны, чехи малдан болны. Это идея. Печекисем вали вещи поэмы впечатление. Николай Кушмановым чул пушламыржа. Тван шаршвизинчен ширнаскером. Бир ялын адыр чорхикым бана. Георгий Ирхин. Саманты атлы поэми. Вадам зубакризенде, юземризен поэмиде. Он что вот мы сам давать. Кунта юмана надал поэмине балватмала Александр Галкинын Варман, Тусызем, Тағырын Цакырмышылда дұқны. Анатолий Смолинын Чөдюга Сиячи, Тағырын Цакырмышылда. Ко поэма был президент Николай Федорович Федорова халалан искері Анатолий Смолинын. Федор Андреевын аттегілі, Ильинын анне хайлавызем, Афелеганды эндебен, Келе даврынны поэми авган баржибе не халаланскер. Ахун, юмарт, борлен, хайлавизем, фольклор, турдеме, тулден, удамда садырать визен хайлавизене. Тахарбуны мышыл зенчи печекизен, прозен, шанрызем, унчеги вулнышыл хрицемех, бизем мискерзем кызем. Халав, юмах, повесть сыбыге, мускара, колышрыть. Виси юземрин, ачасен виси юземрин. Прозинжеде, повеш онышлы удымсем давать. Чипетекизен прозинжеде, ватамыз бакризен прозинжеде, асылзы бакризен прозинжеде, повеш онышлы удымсем давать. Вот чипетекизен вали Матвей Сакмаровын мармар кужак темде бір бурзай чурени повесть не балырт мадата хон бірем жылда. Кымылла сайжына шылында был мармар кужак тарыса келжеменде хилгузибе тараса дусалгат те бұрмана темде бір бурзап дейтімді шавна пиде остачыртығы тартты Матвей Сакмаров. Падрель районде хойделен біренне писатель демеленде. Сталин, оның кесерлев, Сталин жинжен, оның кесерлев жинжен нагалаусен дұғашы. Максимум Сталин грамоты, Федоровын, Сталин ини, Сталин игерти, Петровын елей. Юрадова қалалана паха повестенчен бірі, Елена Нарбин пұрлышы бірі, Хивел Пайырги, тоқырын білікімі шолда. Вот умна содержание біледірін, да? Пушкарт качи билет, ваш хрен, туслухне, юрадым вечер так дартны заплавит. Сингерле юрадым. Подемлять чагаласан, ширемеши меринди улашки вулаш уллахри, прозно юземесем, пачекмар, снарлы хидеюсет, прозаиксем, илертюлле сюжатсем галыплаша, герою адалану рагдартасы, психологии люгердиксем давасы, Шинчин неуся барасы, шине демле бұғашы. Чилай жышын калы бар Альбина Мышкина ба, Марина Корягина жын, Ольга Тулгай жын, шин шабине, шутсан далы крипулым зен, сімінжасын ласы, символ зембе, пайрым зембе, пайрым зембе, жетар зембе, осы гурасы характерлы.
Но драматургия, коллег Утлаевич Пызы мар, но я балсем шук тамар пор, я балсем песке пьеса юмах, сценка, инсценировка, сценарий жанр зем. Мыскара жанр бебуяна да драматургия. Виталийнеш будам үзümризем бали драматургия рагаткалла рекетирзем. Мыскара жира будам үзümризем бали. Асыл жыл зендизем ажасем бали теренчев телейлизем драма жирна. Унда болаган сине Михаил Горбачевын сен ергелүү тапкырынжи ажасембе педагогсен коткус худшынуне балаштарына шак телейлизем драмара. Ну, малалы сымах ширим бремешим репусламын жинжа чапча литературы сенженгискен шак тапырды поэзия школе поэзия шучи ени бешеш бар, пағалық ени беходы уйрылса дырайды. Пулдарулық ішіне ширап жызен пор оребі земде бұлчытнайшы. Уйрма хирарым зембешлы. Нумайшы бізенчен педагог сем, асыр школ бедермискерсем. Чилай хайлавсем, бірен программе сене кірешті. Школ кінегі зен жепечетленеші. Хош бір илем хайлавсем, ажасене урокра бұдам тыван денім бе, сүтчендалық бабалаштарына жоқ. Бірен пособисем біріннек, ежіна шетеме үрайсым ақран, юрыземендер келер қалыр, келер қайық семятлы кенеге алы ширайды. Мұнда чываш тенженжи қайық сене, бізін қайық сене порнеде үгерчіклі загатардың педе лайық бірені пособи бек. Николай Дарин, Игорь Ебеглан, Чарджунсем пирен туссем, животные наши друзья деген книги. Тогда в Тезенде, Смолин, Борлен, Сметана Азамат, Савельев Саз, Барлен, Ирнезенде, Пазарлен экономикин тапи, технологии, компьютер сылыжы сизнесетаны не зиет пыр, туят пыр. Петр Якузень, Николай Жендей, Юрий Айдаш, Галина Матвеев, психологиялық пе философиялық мелізімбе анлан озы құрасы. Тибеткелбе Азамат, Карлин, Николай Карлин, Юмақсенде асандық па, тілінде әрмішіп иргісел барасы. Тилайшы сюжетда қаларышсенбе тұқпалы Юмақсен, фразеология майлажывы сен негізізінде ергелет. Шап жұтыра Николай Карай, Смолин, Семендер, Борлен, Сывысен пулдарулықра халықны авалдан тасылаган ұдарлық пашақы вырду турдымеде пулыста бұрат Сывысене пулдарулықра. Хуенбе Карай, Карягина, Савельев Сас, Чолгуш Адизем улытадырасы. Прозыра ялын хибеге каларба повесть малдабырасы. Унчен хибеге хыры турдун сене ожағы ұзадаланат проза. Оны штал жирав земді бачыны бағалық папы янланат. Авторзем кесен жол кезене темле хытлара хуйрасы, кесен несенбе бұдамсы бұқризем бәлі, юмаха лапну майдуғад. Прозаиксем аджана паяхиче ваш тенжинде, пазар заманынде, компьютер бақ технология емірінде, халхичу чындалық семенде көрсек дардашын, күчікне хич амры геройзем, совет үдіменде, Ленин ба партия десем марынде, бізем күнжул ба танудаган, Шуды әмітпей алғышаган, сене орнышкал жесемізім. Өзене космос пашу чандалы күйді бізем, тенже бұлымызым күзікалындар әші. Ширап жесем литературын үрі еліне асыра дұтса, ұдарлық пашақ бұрду юқпары күтіштік мәлесене малылат сарашы. Куенбе үшенде Карягина, Шолгуш Тарават, Занужебе, Ольга Дулгай хаявызым пілдері төлетпек. Прозыра педагогика ба илемлеш ушлава шуралышылы сывынтарыса ширасы курымла. Куенебе ишенде нарби, карай хайлавысем уйрылсадырайшы. Проза иксен, пулдарылы хидже, школ ба дейм, бірен дүйесінде осы құрма, мәлі туса ширас, сулымда сесін местін бар. Ишенде, орден гали, ширап жесем, пічік кезен, шуқыш біләне аңлышыл барашы. Ешендейде Марияна Карягина халявсем сывылы кебелле сил балырылы. Мөнжем жесем, зем қойсем, поетсем, қойсем, сывылсем, поетсем деп, ұтларақ поетсем, ну, зем прозаиксем деп, драматурсем деп жабыдыра. Ну, вот зенде кебелле
сизинетики вилли соголды стиль. Драматурги синчен кутапурда кешенда да аслы жол сен ажасен драматурги сен будамрени синчен вайларак. Адаланны гурнать визенче шуде де пахал гене пызыкрак. Паллара юземсем хирарым сен яжбе жигынна галлех Марина Гарягина Кемел Томлы Шар Сачкова Юраду Юрли Шатмах Шираза Левтина Мардье Барман школе Сарби Сарине Римма Прокопьеван мана пьесиком лагере тохрмыш утри асамна кайх. Жанр сенчен драма, комедии, трагедии, bizim burada por piyasayı mahkutlarах. Потому что кискен шамна галамалым, паян хич важа жабыча литературе. Шире будум зембе малалла шанжаклану дать. Перреде чугын дамар бол, айван дамар, мискин демар. Шаржывры тандышы зем хушинже, чи сумны сенчен пери. Вырысыне теген мебір бол бире піклештері Ченхен литературы дейбір. А то и ты выйдла литературу землем, пошкурцен литературе, а чепче литературе заблает. Тут арзен, взенчене пареде гаймар. Пирен, взен чипчик зембал лидия, пирен, потом се бакри зембал лидия бор, аса се бакри зем не балидия бор. Пор жанр зенче де бор. Вот. Поэзия де бор, просто рада драу тургере де паллай баласен пирен, тавади висли зембор. Вот. Сахалмар, по литературе, компьютер, каларымде интернет сылы жебесывает. Вот потому да, чилай хайловзене, психология философия чон дурдыме, чавашлы шынырласадырат. Ширапсызма шугыш біләве, фантазия бе шул парастица дрожащая фантазия. Литератураны үйренені сенчені пакетесен шудынче ұйықларақ ажа чүн не ұшша барас ене сұлынны. Ажа чүн не ұшша барас. Константин Иванов рампушланна турды мақтерімер. Ол сенти ажа чываш чүнлы, туры чүнлы, кайық чүнлы дейді. Кайық чүнлы, туры чүнлы ажасын. Чываш чүнлы, кайық чүнлы дейді. Константин Иванов. Вот сенти Шайнбек. Шайнбек ажасым кайран пирин, ты автор зенде литературы малаты сылны ба поза бұрашы. Выелзе бұраты. Вот, потому что вот Шайнбек, шагу земпатни литературы сазарды кетмен жүрден пұрза доқман енді ол. Мінле жұралса ергелені бірге маларқаларымыр. Фольклор, халокультуре, литературной традиции, выросла даже классики, выборся там. Тем, где он усмети именно чапачали, мне литературен лайф шуринеде, хуринеде, политику хезерлемнеде, идеологии хезерлемнеде, класс хестернеде, Сталин культнеде, класслых по конфликтсорлых класслық па конфликттерлік күне азапсыне де чыцайыртеріне, Горбачева па елсінің саманы шурадны чырмапсыне де чыцайыртермедіне ажапча литературин, декларативлықта, риторикалықта, жаплонлықта, керешмедіне бізімде бұрынбейде берін литературин. Вот каскеде, вот Шайнбек. Еп сөрі шағыма пішлем, гидебзен мұсан төл гидебзен барадыр. Табақсыре Александр Иванович эзрепиде тепле голосовадыр. Александр Иванович'in лекция узылыда иртре пулидизе шанат пырмыжын десесін. Шак тепле голосура миледе бузан пілдерішлі тыванлетші баш литературинче ачабыча литературин бұрынбе пілдеріші семчіне үктемейді ба құравлары бұл десе шудат бар. Малала перин батрахнара, Чавашпач университетин доценджа, филология слогизен кандидатча Ирина Владимировна Сафронова дабур. Был пере халь ажазин вали ширажзем, халь хибхатра, хамзем зем ширагансем, менерех темзем хускадаща,
Мен жинчен жирашы, кескенде бурин каласа барсамар. Малданахи Александр Иванович шагынбек тепле докладшын тавдывашын. Вол шагын жүкле информация білне, шав ябаласыне кашнене, хаша трае духны вол журналда егене грей тыца бухна кашне саспалыне хай кучбе бухны курны шамбек тепле вол ябала бірге білет. Тавда буш сирия. Ебір сиринден чылай верензе бурат бір, сиринде кышраша бет. Сириндербе утса бурат бір. Хальге авторзен бірге Александр Иванович чылайшне азын задухренде. Марина Горягина бірге галас позасын выл ача-буча валисов зем жирны жүкне чилге воене, чилге азамлықне палартма дыржать, тада ача-буча вали хыне еврле калавы зем бе бовыш земде жирать. Саспалы жиржывынже ятлы калав бұхине илтне бұл, тада он зырбушне банулми бірге, азамлы банулми, үлден банулми ятлы калавзен ярыме бұр. Она выросла дагаларны. Ондан Николай Жендей асларақ шулге авторзен жен бірі, бұл шкулда ішленіне бола, ачазен чүн не де білетті, мінбе кысықланы не де білет, шамба оның повежі земде, савиземде, поемземде, пиже ача поча вуламалы, юрықлы взенешеві хайлавзем. Ундан асларақ шулги земденерен Валентина Дараватчым бір дұрығынже бұрнаған қалех вылда шкулда чилай хуже ішлене, вылда кішін шулги ачезем вали биде хөне еврле пілу бараган, візене воспитание бараган илемлюсов візем жирать. Шавна азын захвармала. Галина Алексеевна Матвеева күйенеге издательственже ішлед, вылда поет чунлы, калавышы чунлы, унында биде хөне еврле шучандалықпа да балаштараган, ачатын жебеде балаштараган хайлавзем нумай. Көнеге издательство денерен, унда хөне еврле шав поэзия литература школе ішле задрать болмалы. Калабар ача-бача литературе уйрымынже ішлеген Ольга Австрийская да, Ольга Федорова да, ача-зем вали калавзем дежирашчы, завызем дежирашчы, варенция галасы да бұр, повышсем де бұр, шучандалықпа дуслы болмалы, өчіржінзене болушмалы, темізене хускадаганы хайлавзем шырзақтырашы візем. Ондан візембе туслызем Владислав Николаева асын зағвармала бұл. Бұл калех школ динжі бешігінді жен. Бір вұқыты школьникке ятлы қажаттығылар садырадатшы болмалы, оның ача-бача валешірнысы віземде, калавземде, пьеса земде бұр. Жоқтары візем, етерем. Шапла пине веренші мәне тузы зем ятлы хыне еврлі пьеса зен бұхи дұхыны чуын. Мілегіна козықлы пілі жүкі, ачазене жәмбек козықлы сюжет дұрлып алаштара қанне. Вот. Ондан Олег Кульдев халық школинже ешлезе ыдыраде. Оның мәне чілге войыне ұзы ғұрза жернігі ұлышла хыйне еврлі ачазене Пурныш палаштараганы совзем биден умай. Ундят не диазан мала бұл. Калабыр чилай автор ача ашы бұлзасыны, ямыжы бұлзадырзасын, де кугамай па кугаши ят нелцесін, ача земшіне темле хуйырмадыдынашы, де візіне менде бұзан козықлы каласа барас тезе, хайлавзем жуқышла Вот Шамбек автор зенжен привыл манжутпа Исма Изембек ятлы жиравжы, Унын ате уроги ятлы вхыне еврле калав бухи духнычы. Ундан арамиши юлашке вғытра ача-быча вали калавзем жирмадыдынже, впечатлемедыдынже дырыжақ. Вот Людмила Николаева деген геширавчы да шақсылдава була, ача-бычасы выжи болсадыны тезе калама булады. Вот чынақта Александр Иванович Каланы бегех паянги ача-быча литературе унчен хывынна традицизене малалады сад. Шыне лехсем батнеде турдынады, пурныш улжын забынамай, пурныш па бірдан ұтса бұма дырыжады. Тезе галама шириплетме болады. Тада кенеге лавкене гайзасын, анжақ тарақ тұхны кенегезем пұр тепре гайза болсасын, візем уже судын зада бітне. Библиотеказен жешлегензем вара ачасем булашық тезе ширипледегенезем ұтларақ буламашы дезе галадыны зенжен. Шамба шираганезем де бұлчыры, булаганезем де бұлчыры, лайхине жанары. Ман сымақ вышленче. Когда Бушири Владимировна езірде кіскенде бұлін, но кашнин ұжаматне асынзақ ларма тұрышыр. Халифи вғытрада ширашы, кенегезен тұқсақ тұрашы, хитре, хуплашқалы, иленлі кенегезен күнда берін выставкарада бұрғызем. Александр Иванович сире пызықтав, Иринбада кивнежен, Шагынбек тепле доклад калаза паныжен, Ирина Владимировна сиреде биде пызықтав, Пурнеде пызықтав.
епі сире сімне жен, ұшындара жын давдуап, итлеген зіне давдуап, келіне жен, чистоны жын, Зептуны жын, сире бұрзырада сиріп сыйлық сұнат бұр, оны жүзем сұнат бұр, бұрде, бұрнышыра, ішіре, осылылықра, бұлдарулықра, ұнза бұдыр, тегес бұдыр. Александр Иванович Сиреде бұрым, өмір ширіп сыйлық сұнат бір Ирина Владимировна Сиреде. Тавтабуш. Пұрнеде. Песіктап. Чебер елі.